Imang kabaw ko na pangko yari ko ngoram na kun narko ngora te kan ipupo kimente paipar. Nanun naran narawe ari Yesu Kristo akam na penin meur. Seremoni kani ya tetu nanun narastar. At wanti meu, at wanti tangir, at wanti keste kairie. Aro ko weangko ngkai ormuin nakituki. Skani ko nanun tia we manu ko kuram kairi iron tamne mari roiroi. Paskan ronak awaskan ipukak. Paine pesinde kiotar awasina pesinde korakor. Nikosina kuat yote erik mendam te kaetak kuete paipar. Pakawai ne puakim ni meur ntapo ni kapen. Ampai te ne puak tetu may muan nei ni karo kuatukin. Iro ni Yesu Kristo ari arrowe. Amen. Warawari bukira mendana te katetu ana monde tapaul na koye ititaruniki ni makorona yau au kipuna ikatepu imetenu au tepu imeu au kakau panna wari ki te kaniki paikai au sekitangiring kami tari pa kamna kiata yaroi ya ikamatu pa kamna tai na nokawaki na yaroi tapema akanaki ya kantani pangkana stak paya kuau wa meteli Yesu memangausin o tetu ina kairiya kana metu inanon Yesu na Yesu jero na pen oi ka yana te ka tetu ai ka tapu menumutong oi na te meto andi ke kapayar meye pangaram na nataya ka tetu kangai tekan tokira pun tokanikai tokira pun tokanikai yain tayo na kusen o tokin kawai tisaki kiyeg pa tokanikai ingyan nan on tebetay kindangin tetay o sa mga pun na nakukuraki o timet sa tarayo pa tokin takawai ang kay tokin takawai o ipundi ki pa tupay ni kakameok na koir ingin nan auring nga pati we sili rumuin ya pun sa nikate anak kayo temet au email tayo na koy dalikir tisira kinakoir tira ya sinamaya kuya inkan kakimente pong ngay o kita ni payka na kutawa kiyay ay kamet pakuangan tirak o ni korois pangam natakanta ni o timerung o to kinikaway mo tayo na punti to kanikay mayroon tawari to kanikay sa nakapenayayo inanon narasta kay no matay mentemek o pay kay tawakiye pakangatimet yung ngay o po kay panatira kimetimeo o takanta ni ngayon parong ko yung tayo na ko o to kinikaway punto to kanikay metepeo ari ko tauroy ng ani at yak ko ni Amen.